President William Ruto ogete gicunje kia 70% kia atumia ale mabuthagira ngo na makara kuruga riu ni kia urito murigo uyu ciande-ini thutha wa thirikari kwanirira kunyibia thogora wa mutungi utari gas wa kilo 6 thogora uria kuratweka ukoragwo binyiriirie aingi na njira nene. Leo mnanunua mtungi ya gas shilingi 2,000, shilingi 2,800. Tumesema sasa tutaweka pesa ya serikali kupunguza gharama ya mtungi ya gas. Ile ya kilo 6 mnanunua 2,500, 2,800, tutaishukisha chini mpaka shilingi 500 ama 300. Ruto ogete otauria ereire akenya egutigirira atumia mari na mieke migananu ya mawira na arume thirikari-ini akiuga niguo kubura njeki biathara nini iria irutagwo ni atumia ni akathikite mitaratara ya gwikurukia mbeca cia njoberera cia ngombo iria ibianagwo ciama-ini cia atumia na iguru ria uguo ngombo ici irioyagwo kugirira mutambo wa thimu niguo kwaura atumia thoni cia kuthiururuka makietha andu makumekirira irore riria marabatara ngombo. Serikali tutatoa pesa moja kwa moja mpaka ifikie kila kikundi ya kina mama ambao wanatafuta hiyo pesa. We are going to eliminate bureaucracy, we are going to eliminate intermediaries so that women groups can access money directly from the Women Enterprise Fund Kitty. Undu-ini wigie ndereti ya igoti itugiru kubitukia wiyathi wa ikundi cia LGBTQ kwandikithia gikundi, President William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua ni mabeanite mierekera yao makimenereria itwa riri mithingi-ini ya bururi ni ubete gitio kibiko kia muthuri na mutumia. Sasa mama akioa mama mwingine watabiana nini? Mama mtabiana nini? Hiyo maneno hatutaki. Hiyo ni mambo ya kishetani. Hatuwezi kwenda barabara ati ya wanawake kuoa wanawake wenzao, ati na wanaume kuoa wanaume wenzao. Hiyo haiwezekani katika taifa letu la Kenya jameni. Kwa hivyo musikue na wasiwasi. Tunaelewana? Musikue na wasiwasi. Itafanyika kwingine lakini haitafanyika Kenya. Muthenya wa gukungwira atumia thi yothe utabanagio tariki 6 indi rita riri ukungwirwo thiku 6 mbere nyumba-ini ya micemanio ya KICC atumia aria mekinyetie ngongone-ini riri magikathiriria ndumiriri iria bianitwo. Na ni ndakena tondu riu tiriria urathiaga gwetha mundu wa gucainira ukorura itura rigima na ni wagira wa gucainira riu ni twaigua turiheagwo through thimu yaku. Undu ucio no wangenia muno tondu ona mbeca cia maciaro ni cianyihio. Ni undu uria wangenia muno ni undu ucio wa uhomwe wa gukorwo ati anake na iritu kuhikania na mwanake na mwanake kuhikania. President ni aregana na uhoro ucio no ucio niguo undu uria wangenia muno na ndaigua ngoro yakwa ni yacokwo ni thayu. Mendekithia maya mokite riri gicunje kinene gikoretwo gigitetia thirikari kumana na kwambatira kwa thogora wa muturire. Ndumiriri ya President William Ruto kuri atumia gukorwo ati ni maribiaga ngombo na thogora wa thi mugite ino ni njira imwe ya kuonania ati thirikari ni irameciria bari uthii wao wa na mbere. Ngiribotera Inooro TV de nyumba-ini ya micemanio KICC kaunti-ini ya Nairobi, njetago Masi wadia wa Muriithi.